Pozdrav svima! U ovom video snimku ću vam predstaviti Amico A5 Combo Receiver. Amico A5 Combo može raditi kao IPTV receiver i media player, a posjeduje i satelitski, kablovski i T2 tuner i pokreće ga Android operativni sistem. Ima moćan quad-core od 64 bita, procesor od 2 GHz i 2 GB DDR memorije. Sve ovo ga čini vrhunskim receiverom za prave ljubitelje multimedijalnog sadržaja. Dolazi sa instaliranim aplikacijama poput Kodi, YouTube i slično, ali možete bez problema instalirati i druge Android aplikacije. Posjeduje Android 7.1 operativni sistem, a dostupna je i Android i iOS aplikacija za kontrolu i podešavanje uređaja putem pametnih telefona ili tableta. Ovaj receiver možete povezati na mrežu ili internet putem mrežnog kabla ili Wi-Fi signala, a posjeduje i Bluetooth konekciju za povezivanje sa mobilnim telefonima. Sa TV-om se povezuje putem HDMI izlaza sa 4K Ultra HD rezolucijom. Posjeduje slot za microSD memorijske kartice kapaciteta do 32 GB za proširenje interne memorije. Pored toga, tu su i dva USB 2.0 ulaza za povezivanje USB memorija i drugih podržanih USB uređaja. U pakovanju se nalaze receiver, napajanje, daljinski baterije, HDMI kabel kao i uputstva. Ukoliko imate pitanja ili vas zanima ovaj receiver, slobodno nam pišite ili nas pozovite. Receiver možete poručiti putem našeg sajta www.avmarket.rs. Veliki pozdrav do sledećeg druženja!